Senang kaswabon kumadati din sanan, senang nagit opo da mualu tadaw tulan kalimo, hari hari tamu tamparuli di baina hari Rabu. Ano tumilambus toko miampai misisa toko pod isuang sambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga konsiko udah kasiwatan it alumi siti insan pakagud atimung yahay mangimbula yahay da panambarasan puruanan da panatalayanan dat kaswaban da baino konsiko nagi mantadet so kadungnu gisambot asimbayan kayong kakoton dahay ginaw dahay nga pangukab na menerimo dat nununo po ang bulayan nagi pendudukan pagangatan no kaswaban da baino konsiko tu alumis piramutan dahay gisambot apupusan iti kapagyampayan dahay kaswaban da baino. Tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po mo borasokod o sanong kaswabon kumadati. Patilambusan kasari dati at rarayo dati kumakin orahingan. Tu kaswabon na baino. Kapag yangis-hangis ta ko po. Kung sikaw kumakin orahingan tu nanuan ta ko pakagod kasiwatan dat. Sanga daw di nakatalib iti kago sanga daw di orikot moy mamurimon takod dit berkat-berkat ta kinarahingan nagi mamurimon takod paingkuro kendalanan do kapuasyon dasan narutta daw ditit ti baino. Ki baino no pohom tuluh no pod panambarasan dati nga batos di monopot. Piro-piro natadaw dat iti nopot ay kasi sandati nga karait do batos. Okay? Janji. Dandi. Karait to dandi. No, kurmalo tu. Batas na po. Janji na po. Tumbayaan ta ko dat iso na po kaboboyuhan dati tinga asaru dat kalihu. Kalihuan dati lo batos dati. Teko tomodon na dati ay tumanud. Teko min lihu-lihu ulad ilo. Dandi tarang bulan. Okay. Tumbayaan toko dot ogumo nagi batas sa muntok toko muntok dati tulun sa pitulun di olihuan dati ilo na olihuan bo. Okay? Olihuan dalan dot oruan numang kanda tulusada kakanda kilaw kay numbuway gaharok kilaw iri hindi kumanda tulun dat ay obilihu ako mati-hati ka haron nagi karait dat wakon na po kakuan na obilihu nga asarud abuse miyagal kay ti kongonduan badahon na po maganak korikot na did ongoy talo nga ay tok obilihu ako did oruan do abuse ka tapos tugak piri haron ni karait dat ay obilihu ako lumohing-lohing ka nga susah iga kapiyad ay nuridi papakamuamok peti obilihu bo o rikot na po olihuan ko kanugi ay sa namilo pakurayan asadu na pinanaw kalihuayat IC kalihuay tusin pagulian sadu na pinanaw kalihuay handphone pagulian tumagad ka di nga ay milag gumuli ino pa sa kirod miyakal ko alihuan it IC pintagadan no isawan no tay ko pintagadan ko di karohangon ino nagedad pengka nakoy linigad hir pengka
totosan pa tu mintagod nga ay rumikot tirid akan kagulian gi. Sanang hagit nalihuan kan pong kuren po gulian na po. Kada na gumo boros. Gumo na boros nga akan ika papatanduli akan ika paparika tidit inalihuan. Ano pa nalihuan. Kuren po gumuli ka. Ano bagi sanang ginawdid papot kapiyo nga irin na gid tumugod nga amila kamoyan ti alihuan sumano ba? Kaduhong kad alihuan kanuno pohom ay alihuan no mintagod ko patay nga ay gumuli ay rumikot it nalihuan no suway ko gulian no may pagano pengkuradit kalihok kinarahingan mila katulon na kalihok kinarahingan miagalidit kuri-kuri di ay so inoray tandat kalihok kinarahingan nga itinagit tumano dapat ti panambarasan dat panatalan nanti nga itinagit mangudut itinagit mangudut ta kinarahingan no haro may dati pati lambuso sairan pod haro batos sa iman dati po lambuso maya da pain surat pinasurat itagwangan da tampinay dati manahakot miagalid di kagumu iyalo na po nga osili da saksi di paintalang montokot iso ot pinibatasan di wonsayon dati omnogi kumakinarahingan ina pait pinibatasan di nga okon ko wonsayon kumatulun nga kumakinarahingan osilid iso o sinurat tadit pensurat ipatahakon kumad sungkad tukad ay so o kogos di monopot di pinakogos montok ko tulun-tulun Kristian da papaguli tusin mantad ko batos dit winonsoy kumakinarahingan jadi miagalit ay nakasunod dit pangarah panatalayanan dati Pastor Justin do sayra na pod ay ititulan nga haron dati komitmen dati ilo na lo batas silo mantadodondo sambayangan dati pirohot okunan dati komitmen duman dati potumboy od patakan manigid tulan pirohot piatus kapiyakunan dati miampay keluarga mungkin miampay karuhang teko tanganak pasakirad aron keperluan mandati parikota kumakinarahingan hari nangkud irino po nga kopiyon tok karahian kinarahingan ko pengkuro tu hali piadet naritan itid hali piad ino pay sinuratan idi nga niagal ko borsan natid ipisainan o kito asambayangan dati nga iri na po nga ibatos dati kumad kinarahingan. Sairan pod ginawat tulun akama do karikatan do rusod do kinarahingan nga ino pay ginawa dati di nga osanangin da monorimo dot ay nunuh nang kuot pasunudon teko paindalanon dot rusod do alidang. Ino pandahit mandati paindalano nga mamusus to ketika posien dati kasahap toko do tumaguang dot pekerjaan da kinarahingan. Binabanga kinarahingan kababa nga isuang ginawa dati miampay abahang nagi kuasa dit pansusuay irine momonsad inapahit
kapurimanan dati sebagai tulun nga olitan. Kaboboyuhan dati aupus dot kaposian dati sendiri inagi kuasa daw iswang gaginaw dati nga alapahan gisombaharo kalangadan dati ay magindalan no kaposian miagal di Yesus sendiri. Akan no kairi nga iati no pa nga papaburu dot kapurimanan no kaposian di opuahang o ginawo. Sayra na pod ay ilisih da kinarahingan kababa nga iswang kaposian dati nga ino pa'y kaboboyohon dati orohian papaindalan do kaposian nagi karahian da sendiri nga alapahan iri na kadaw hit kanum mamonsay dati popaharo di batos di monopot kuma kinarahingan. Paingkano matiit ilanto kod pinindalan di Abraham nagi Yakub. Hinggad ina pa'y malaikat mantad da suruga nga rinumikot sayra ina pahit ginawo kaboboyohon dilo nga monopot kuma kinarahingan. Lisi da kinarahingan lisi montokot tulun-tulun di monongkiad do kaboboyohon diolo di akapiontok kuma kinarahingan nga moros-boros kasari montok diolo maya da rusod kuasa da kinarahingan papakitoh paingkukuron aku kasunsudan itit rencana penebusan di pinailik kinarahingan maya kinapatayan Yesus sa hila kayu salib. Miampay batas-batas idi iati na po nga kanuh toko mongilo paingkuroh nang kuot batas sa kinarahingan kumadati. Nga haro himatiot ay ralando paingkuroh tokod kotarimo di batas sa kinarahingan di monopot kumadati. Asaru tokod pohoron acara ipaimbida-bida montokot pamalahawan di patahakon kumad pananud da kinarahingan montokot pekerjaan da kinarahingan maya ogum ginawod oguyo aigitan do momonsay batas-batas diolo manguhup da pekerjaan da kinarahingan. Nga ogumo nagit mantad diolo ipagilitan diolo nakabatas si kadaw hali piad haru batas diolo do kuma kinarahingan nga aylo auramat idit pinabatas diolo kuma kinarahingan. Gisombo iolo na padi nga harodihot iadadaan omnogi kinahlan ay manumboyo idi batas diolo kuma kinarahingan. Sakira na pod ina pa'y batas sa tulun kuma kinarahingan nga aylo puso adilo pusohon ni batas kuma kinarahingan milo hinangkud iolo na padi nga lumansan kuma kinarahingan momogonop idi batos omnogi itamodon dit aman tanudo. Osanong moti iati na pa nga monopot kuma tulun sa pitulun omnogi kuma kinarahingan. Intanto ko na padihit
nunuh nangkuot ay aralan dati menerimo di batos-batos sa kinorohingan, nga iati kadaw nga haro kaperluan dati monopod isuanggot papatumboyo tokod dit batos dati kuma kinorohingan. Sayra na pod monopod ako, inapahit naborosahiti nga inapay batos dati di nga mandati topoto miampay dot iatim-iati tulun sa pitulun nagi kuma kinorohingan. Sayra monopod ako kuma tulun sa pitulun, ampay ka nagid iati na po nga monopod tagi kadaw kuma kinorohingan. Inapay kapentingan dati dahiti it apat teman dati paimogono nga iti topoton dati ibatos dati kuma kinorohingan. Nakuro tu topoton. Tu iati piya nga ato kay orahyandet inapay batas sidi nga ay okon ko tumboyoon. Kombal to kay inapay batas nga tumboyo. Tumbayaan ko dat haro kopihot ipagilitan dati dat kawaya dat niagalid digi. Haro sangulo na tambalut. Isiano pati nga manguntirikot sa kirad haro wonsay-wonsayon. Inapay kala doho kasyo nga ay inapahit ngon ko di kuntiriko nga anggota to kay ngahi ka. Wahom sayra dot nahatas no pongohiwinon soy bah miruba tad hilad kayo na niti dot kaswabon pukul 9 do kaswabon. Bah rikot na di ngayaku kasyo nga pukul 8 ako pa rin umikot ka. Karikot heri pukul 8. Ino pagi batas nga pukul 9. Anda do karikot pukul 9 ay soi. Ay nakaguwa sapay. Wah, paingkuro. Hitiyo kuno. Ba anda dadon po taruhay ka. Karikot pukul 10 ay soi. Ay nakaguho to. Ba anda dado po aruhayo kuno. Karikot pukul 11 ay so. Pukul 12 ay so. Pukul 1, pukul 2 ay so. Pukul 3 ay so. Tokom kanggo siyom ay sabar ako naging mandad. Iyo na po nakataki sa kunod iya di kapilinaid. Pukul 4 karikot nagidihi tulun di. Sayra na karikot nuka ayah mokima po kuno dari daharot di. Karikot lagi ay laid ka na dad demandad. Laid ka na demandad ka. Hingga pa nu pa di manu manguhat at yadid ina pa'y batas no nga pukul 9. Karikot ka nga pukul 4 sa dapon. Hingga pa din akan ko laid do ka pwede yad. Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 tok turu jam maminandat ki. Nga kasap lagi siyo bo. Paing kukurat ako na iyad di. Tumbayaan ako dat iyo na po ako naman dadat iyo mantay kago ka. Nga agum bagyahot ay kontabon idit batas dati. Iyo nga haro batas kud kumad ay kombolutan kumadet anggota gereja nga
Osoro kuwi nga, kudi ori ketemu numboyo, seurat ori kawaya to ketika mondot kasibukan da pamagunan ge. Hondiah pon mulud-tulud det ingga kasakahan kah, irina hi momonsed ina pai batas dati di nga atumboyo, komondot tulun det janji tarang bulan. Ina pahit manda dati iada ai do hiti nga kadada gisombo ina pai batas dati kumakin rahingan kadau nga miagalidit batas dati kumat tulun sapitulun. Osorow to kay sumonu ay laan to kay nga ina pai batas idi man to kay miagalidit batal no bodiri tio digi batal iri ko pengkuro. Iya didit ditunda. Batal iri ko iwoguhan kagu ko pengkuro. Nga ina padahit mandati ipagangatan no kumadati right ko batas so kumakin rohingan moedad iati no potihom monopot toko jujur kumad tulun sapitulun om nagi kumakin rohingan. Ina pahi kay mayaan dati tinga asaru to kapiah dot ay atoko otumboyo atoko otopoti batas dati kumakin rohingan nga hara no polot kasiwatan detahakon na kinorohingan kumadati. Kosuang tu batas silot azam baru. Itit seirat ori kotit tadau do kinosusuan dati. Seirat ori kotilot tahun do wagu. Ori tanen do dati ilot azam baru kah. Om ngonde. Azam baru kuno po nga aparaga tem aparu okud may sambayang. Isay do ko nakapamatas sa tiyadih dit kinoy on the town. Hari na kud na tumboyo do ko aparaga tikasari ke aparu ikasari din may sambayang katimpuden do. Puji Tuhan tu iri pakasari ikatilombus. Om paingka nagi ibatas kumatulun sa pitulun. May na dati paindalano miampaid monopot. Nga inapait asaru no asimbanan nila batas nga i-right ko ika-right tot iti no mati kausinan asaru ko piyo miagal ko molos to katusin harap batos dati bayaran kui kah nga sairat ori katitimpu dot naboras dati ay di atumboyo ay tumbayan ako ogumu nohot ay ipagilitan dati kasuang ako nohot haro kolomokon dot right ko yun di. Osonong iga mo maguno nga membayar agat bugi. Jadi ino padi keperluan dati dahiti. Sairat na pomono potokod isuang batas dati kumatulun sa pitulun. Ipanumbayaan toko dot batas dati kumakin rohingan nga iyo din nagi kadaw. Monopot toko napod kumatulun sa pitulun. Iso o pangitanan do iati na pom kumakin rohingan nga monopot nagi kadaw. Haradi karait tot pengkukuran day sinta-sinta kadite no tagita ko monopot toko napod olisi kumakin rohingan om atumbayaan tokod itulun di nga monopot tagi kadaw olisi kumatulun sa pitulun. Harodi ti katampurasi om paminsuhu nagidalaw bo.
Saira nu pod haro batos dati kumaha kinorohingan. Nga monotos tokon hodot popot-topot popotumboyo idi batos dati kumaha kinorohingan. Ai kada tokon na may posimbano, haroh piahit kinalan dati dohilo, haroh kegagalan dati nga panatasan tokon na pohdot mamagampot. Katumbayaan dati dot ino poy rogonom monotos na poy siyod momonsed ino poy batos dati kumaha kinorohingan nga ay katangkid dad mantadi ditomodon dati. Atumbayaan aku dot ay montok na po ti tujuan dati dot manaha ka komitmen kumad isuang panatalayanan maya dot sangkuroh nangku sokodung dati isuang persembahan haroh nangku 500, 800, hopod 100 koy teko haridu no hopod 100 nga atumbayaan toko dot irogon kadaw nga haro na pay ralan di siyod momonsed iati na po nga ato ko manaha ko batos isuang dot pelayanan kumaha kinorohingan. Ay agatit komun kuno po nga okoni ko apang kaloralani dirogon di sumonu miagalidit apa tu timangkud ngon ndo soroho nga ay oy iya di otopoti oy kahari ti di mo. Irine momonsay datid opiduo ginawo dot manaha ko batos kumad pelayanan da kinorohingan. Nga atumbayaan toko dot ay popologo sa kinorohingan kumaha dati saira da monopot tokod isuanggot ay manguhup tokod pelayanan maya da persembahan sangkuro 500 set porikoton dati kumaha kinorohingan nga tumbayaan tokod haro kasari panguhupan da kinorohingan maya dot popotumboyo tokod di batos kumad ay sokodung ga pelayanan daw. Ay monotos ilo ni komondot monotos berusaha kapag mga okonimoti ko iya di akirapan no agampot umbal pagid nakabatos kunod paingka sigog kanod rumag no korita rumag no korita nga aya paingkuro maditi hoy ka ilo no motilot ay cabaran nged awayan dati lo haro no pohit adati nuridi agaga kadi dan dusun ato ka agaga ang paingkukuro kasunsudon nga ay asaguluanan man tad datid agumo imati kaboling kahangan dat awayaan datid maya ilo batos dati kumaha kinorohingan. Nga irine komun toko dat ay haro na po panguhupan da kinorohingan kumaha dati paingkuro na pohot kagaton nga saira da monopot toko isuanggot popotumboyo do batos idi nga kinorohingan kadaw nga manguhup no dot moyd ino poyd batos-batos dot numan dati pokitono nga atumboyo ino poy berkat da kinorohingan nga haro kasarin isuanggot pagilitan dati. Miagalad no rikot no lot pelajaran datid kasuabo na bay no kaun sikaw mantadot sakadung dati gisombodondo mana dati pamumusarahay sangkurohot panguhup sakadung dati montokot pelayanan da kinorohingan piro 500 di miloh tokod man igitay umbalan tokod popotimpun panatasan tokod manumboyo
tu iri na kadawhit iso ora landet ina pahit ay kain sama kan dati kumakin orahingan nga haro kasari. Kanau misisa takod iswang na sambayang. Kinurahingan iswang kerajaan sorga, konsi kau dot kaswaban da bayno. Insan pakaguh dot nakapangimbulay hay da panambarasan. Ikarait da batos di monopot pentopot ti nakaintalang kon nakamuntok ka tulun nga muntok kagid tulun am kumakin orahingan. Timbo diti iswang ka kasiwatan dat ay mamusaraw yahay dasangkuran ng kuot ay sakadung commitment dahay muntok da palayanan da kinurahingan. Tumbay na hay iragon kadaw nga akon ko pakadada sa iradot ay harok kaparagatan di tulun-tulun da kinurahingan na manguhup ang papaindalandat ay pelayanan nga gumuit ralandi rogon kadaw mo'y panumpalid o mo'y papakamua mo idit batos dahay muntok ka pelayanan. Ano ay kagarasan na ginawo tumaguang ganuno pa'y kantakan anuan hay panguhupan gisombo ino pahit komitmen dahay muntok ka pelayanan kinurahingan nga katilambus ino pandahit kay sisan dahay kumakinurahingan nga agirat kasari maya dot ay komitmen kay sisan dahay muntok ka pelayanan kinurahingan. Kaun sikaw Tuhan tutadaw do bayno nga ahakan no nagyahay hingga no po ko ngayon kendalanon ang buruan dahay nga hara kasari it panghupan no so kadung no gisambot kasuwaban da suwab nga kano kagwehad kapag yampay maya da kay sisan dat panambarasan da boras-boras no manikid kasuwabon ampunan at sisanan do sa dahay tinasambayang dahay isu nga ngaran ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati. Oy, edi aniba di bay no gi. Puji Tuhan to nakano takod talo na pada minit di kasawa na bay no. Bahom hinakaw po kapiruba to kakagudot kasuwabon da suwab.